Astagfirullahaladzim, pamajikan nanya, iya si bapak kesar dina kursi. Ini kita ke kamar tinggal tanya apa kalau pulang pun. Cara rangkeun. Dia salah sih kunaonnya. Sare jeung sare aya kasur di kamar anggar kalah di dieu. Dailan pun. Irama kamu dah. Ya sare, kamu mah soalnya. Ya, yuk lah. Si bapak dan cari teh datang, nggak dia. Bapaan nanyakan kamu sama si teteh. Bukan kakak mana? Emang si bapak mana? Di kursi nu di sarung. Di kursi. Si gate kamu pakai sarung kamu nih. Ingin sarung lagi sholat, nah di kursi. Kamu kalau teh ketiga nutingnya pakai kamar. Kita sare ke kamar, aku naon? Dik, udangkeun apa ke kamar dik? Dik, udangkeun apa itu? Udangkeun apa itu dik? Ini benar gitu si bapak. Si bapak itu, udangkeun tapi nak emang. Tapi mau apa? Nabi ngagaplok. Pak, baru lihat Cirajang. Pak, nah ini sih anak. Hah? Oh, gitu.